Ndabasuhuje nanone abadukurikira muri hirya no hino ku isi, abari muri UK United Kingdom aho mu Bwongereza, abari USA United States of America aho muri Amerika, ndetse n'abari hafi hano UG Uganda hano b'abaturanyi, ndetse namwe muri hirya hino ku isi ntabashije kuvuga aho muherereye, ariko aho muri hose ndabazirikana kandi ndabasuhuje, amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Aha rero tugarutse kuri wa murimo wacu wo kubarangira inzu n'ibibanza byiza kandi bidahenze kandi biri heza mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange. Inzu rero ngiye kubereka ni iyi ngiyi, inzu mubona hano nako ari inzu itari ntoya, inzu ifite agapangu. Izi ni inzu z'abaturanyi ku ruhande, ahantu hari umuriro, amashanyarazi, hakaba n'amazi, nako ari inzu rwose iri ku muhanda, kandi ahantu hatuwe, iri kumwe n'izindi, ntabwo ari inzu iri yonyine. Amashanyarazi ahari, amazi akaba ahari, ni inzu iri ku muhanda rwose, iri mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 270, ubwo metero zacu ni 13 kuri 27, ubuso metero kare 270, urumva ko atari hatoya, ni hanini rwose. Inzu iri ku muhanda kandi inzu ikinze imeze neza, rero tugiye kugenda tuyirebe neza, tuyizenguruke. Hariya aho hari insina, hirya hariya hose hari mu kibanza. Inzu urabona ko ikinze imeze neza, uyiguze inzu rwose uyiguze kuri miliyoni 10 ntabwo waba uhenzwe. Turazenguruka, uyu ni umuhanda uyinyuzeho ukomeza hirya, hari mu gikari cyayo. Izi ni annexe zayo, ukomeza ukagera hirya kuri zino nsina ziri guhinguka, naho ni ahayo. Izi nsina rwose urabona ko kugera kuri no miyenzi niho ikibanza kigarukiye, no harimo insina nziza. Ibi ni ibitoki biri muri kino kibanza, muri pariseri y'iyi nzu, nako ari ahantu hanini rwose. Urwo ruhande rufite 27, ni ahantu hanini pe, harimo n'ibitoki rwose byiza, ni ahantu hanini. Ubuso bwaho ni metero kare 270,